ese koko umupfu arazutse? Birasa nkaho ibintu bibaye bibi cyane. Ku munsi w'ejo twababwiye inkuru yatangiraga igira iti ikuzimu hashya habonetse, ariko birasa naho wafashwe nk'umupfu yongeye kuzuka. General Omega agiye gushyikirizwa u Rwanda. Aya ni amagambo akomeye cyane dusohoye nyuma y'inkuru yavuzwe ko yarashweho ibikompara bibiri, bikavugwa ko yapfuye akanashyingurwa mu mufuka. Inkuru iva indani mu ntare za Sarambwe igira iti General Ntawunguka Pacifique wamenyekanye ku izina rya Omega, wari umuyobozi w'ishami rya gisirikare rya FDLR rizwi nka FOCA, Les Forces Combattantes, abacunguzi, agiye gushyikirizwa igisirikare cy'u Rwanda nyuma yo gufatirwa ku rugamba n'ingabo za M23 intare za Sarambwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu kiganiro na Dr. Oscar Barinda, umuvugizi wungirije w'umutwe wa M23 intare za Sarambwe, yavuze ko uyu munsi General Omega aza gushyikirizwa ingabo z'u Rwanda, Rwanda Defense Force. Yavuze ko General Omega ashobora koherezwa kuri wa gatatu tariki 5 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka 2025 cyangwa ejo. Icyakoze Dr. Oscar Barinda avuga ko itangazamakuru riza kumenyeshwa umuhango wo guha ingabo z'u Rwanda General Omega wabarizwaga muri FDLR, umutwe w'iterabwoba ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi ku butaka bw'u Rwanda. Uyu General Omega agiye kugezwa mu Rwanda nyuma y'iminsi mike. General de Brigade Gakwerere Jean Baptiste nabo ayoboye 13 bari muri FDLR bashyikirijwe ingabo z'u Rwanda ku mpaka munini uzwi nka La Corniche uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'u Rwanda. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka 2025 hari amakuru yari yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga rwose, ndetse bigaragazwa muri operasiyo zagiye zitangazwa, avuga ko General Omega yaba yaraguye mu mirwano yahanganishije M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo ririmo FDLR muri teritwari ya Nyiragongo. Mu mpera z'icyumweru gishize umuvugizi wungirije wa M23 Dr. Oscar Barinda yavuze ko umurambo wa General Omega utaraboneka. Icyo gihe yagize ati General Omega amakuru ye muzayamenya, tuzayatangaza vuba aha, turacyamushakisha. Nge nageze mu ndake ye, indake ya General Omega iri Kanyamahoro munsi y'ikirunga cya Nyiragongo, nta urimo, ariko n'umurambo we ntawo twabonye. Ntawunguka Pacifique yarazwi ku yandi mazina nka Murefu, Nzeri na Israel. Ni wari umuyobozi w'ishami rya gisirikare rya FDLR rizwi nka FOCA, Les Forces Combattantes, abacunguzi. Ubwo jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga mu kwezi kwa kane mwaka w'1994, uyu Omega yayoboraga batayo ya 94 yakoreraga mu Mutara, atsindwa n'ingabo za RPA Inkotanyi. Uru rugamba yanarukomerekeye mu kuguru mbere yo guhungira i Kigali nyuma yo gutsindwa kw'ingabo zaho zari za FAL. General Omega kimwe n'abandi yahungiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu bihe bitandukanye umugabo yagiye yingingirwa gutaha ku butaka bw'u Rwanda kavukire, akavunira ibiti mu matwi, n'ingingo yagarutsweho cyane na Fande General Retired James Kabarebe mu mwaka 2016. General Retired James Kabarebe yavuze ko ubwe yihamagariye Omega musaba gutaha, undi amubwira ko azagaruka mu Rwanda nta mututsi ukirubamo. Birasa nkaho shitani yongeye kwisanga mu isi y'abazima. Birasa naho isi ikitsi gikuba. Bigenda bite? Ntawe ukina n'intare. Bikorwa bite? Mu mayera ameze gute? Ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangiye kudagadwa ubwa Gitega kwa General Neva. Birasa naho ibintu biguyemo hasi. Amwe mu makuru ingenzi twakuye muri ba undercover mindana ati ni ngombwa ko ikinyoma gikora kugira ngo umwanzi akomeze kwigaragaza. Byari ngombwa. Abo yari kumwe nabo bose barafashwe. Nyuma yo gufatwa nta kindi cyagombaga gukurikira no kubaha icyizere ko yishwe, ndetse bari banagennye ugomba kumusimbura mu rwego rwo kuvuga ko inkotanyi zabahemukiye zikabicira generali, ariko ntabwo bari bazi ko ahumeka. Iki ni kikwereka ko M23 intare za Sarambwe zifite amayira adasanzwe ku mirongo y'imbere y'urugamba.
iyo tubabwiye ko isi ntawe uyikinaho nta n'uyimenyera, ibi ni byo bavuga. General Omega, umuhanga mu gutwara indege, winginzwe kenshi ko agaruka ku butaka bwe akerekana ko rwose akomeye azagaruka, ahubwo nta mututsi ukirurimo arugarutsemo. Biragaragara ko isi yongeye gukorwa n'isoni. Abari inyuma ya FDLR, abari batangaje nk'ubutegetsi bwa Kinshasa ko General Gakwerere ngo yari umukozi w'ubutegetsi bw'u Rwanda ku butaka bwa Kongo, baraza kuvuga iki nyuma ya General Omega? Reka mvuge ko ari byinshi cyane bikomeye cyane. Uyu yakoranye na nyakwigendera General Peter Kirumwami Nkuba, uyu yakoranye na benshi barimo ba Christian Kiwewe, uyu yakoranye na Kisekedi, uyu yakoranye n'abategetsi benshi barimo abasirikare bakuru mu gisirikare cy'u Burundi. Bivugwa ko uyu ari nawe watanze umugambi nyakuri wo kugaba ibitero ku Rwanda. Bivugwa ko ari we wacuze umugambi, niwe ntekerezo mbi zo gushaka gusenya urwakurubyaye. Ariko birasa nkaho bisobanuye ko nta ukorera nabi igihugu cyamubyaye ngo bimugwa amahoro, agarutse ku butaka bw'igihugu cye. Reka mbibutse ko u Rwanda rwamwituye neza, igihugu cyiza cy'amata n'ubuki. Umwana we yize kubw'ubufasha bwa guverinoma y'u Rwanda nk'abandi bose imbere mu gihugu. Ikikwereka ko u Rwanda rufite umugambi nyakuri mwiza ugambiriye neza kuri buri munyarwanda, ariko abagambirira ikibi ku Rwanda abo nibo badahirwa. Oscar Barinda ati muraza kumubona. Ibi bisobanuye iki? Bisobanuye ko buri wese agomba gutinya u Rwanda kuko ni igihugu cyazanye Rusesabagina avuye mahanga muri operasiyo y'amateka. Murabizi, muzi uko uwitaga Major Sankara uko yageze ku butaka bw'u Rwanda, muzi byinshi. Ariko General Omega birasa nko kubwira Perezida Kisekedi ko gusohoka mu gitanda biraza kumugora cyane. General Neva kudagadwa kwatangiye. Biri kuvugwa ko ashaka kohereza izindi ntumwa mu Rwanda kugira ngo apfukame. Arabona ko umukino uri gukina n'abafite amakarita y'ingenzi. #iriho ni turi kumwe. U Rwanda rugomba kunga ubumwe kugira ngo imbaraga z'abanyarwanda zongere gukomera cyane. Reka mbibutse gato ko Perezida w'Urusiya Vladimir Putin n'igihugu cye nyuma yo gutangiza ibitero byo kujya gusubiza ibintu mu buryo, mu baturage b'abanya-Ukraine bavugaga ururimi rw'Ikirusiya mu burasirazuba bwa Ukraine tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2022. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byafashe ibihano birenga magana ibihumbi, ariko Uburusiya bwakomeje gushikama kubera ko bwari buryamye ku kuri. Uyu munsi ibihugu bikomeye mu isi birarushaho gufata ibihano bikomeye ku Rwanda, ariko u Rwanda ni igihugu kihaye agaciro gakomeye cyane. Gato reka mberekeze ku nkuru y'u Rwanda na Canada. Muraza gusobanukirwa ko u Rwanda rufite vizi itandukanye niyo abakoloni batekereza ko twaba dufite. U Rwanda rwahamagaje ambasaderi wa Canada ku butaka bw'u Rwanda kubera imyitwarire y'igihugu cye. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yahamagaje ambasaderi wa Canada mu Rwanda kugira ngo atange ibisobanuro ku myitwarire y'igihugu cye cyashinje u Rwanda ubwicanyi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ambasaderi wa Canada mu Rwanda yahamagajwe ejo, ni nyuma y'amasaha make iki gihugu gishinje u Rwanda kugira ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo gufasha umutwe wa M23. Canada yashinje u Rwanda kugira uruhare mu bugizi bwa nabi bukorerwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo burimo kugaba ibitero ku basivile, ku mpunzi, ku batabazi, ku ngabo z'umuryango w'abibumbye n'iz'akarere, ubuhotozi, gushimuta, gufata ku ngufu abagore n'abakobwa. Ibi birego byose nta na kimwe Canada yigeze itangira ibimenyetso bifatika, n'ibidafatika ntabyo yatanze, kuvuga gusa. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangaje ko nyuma yo kubona iri tangazo rigereka ibijyanye n'intambara iri muri Kongo Kinshasa ku Rwanda, yahisemo guhamagaza ambasaderi wa Canada kugira ngo atange ibisobanuro. Mu by'umudiplomate yagaragarijwe harimo uburyo igihugu cye kiri gushinja nkana u Rwanda ibijyanye n'ubwicanyi mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihe bizwi neza ko
ibi byaha bikorwa na FRDC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ikorana na guverinoma y'i Kinshasa. Yagaragarijwe kandi ko Canada yirengagiza impungenge z'u Rwanda mu bijyanye n'umutekano warwo, ihitamo guhishira mabi ya guverinoma ya Kinshasa arimo n'ubwicanyi bukorerwa abanyekongo b'abatutsi ku bufatanye n'umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda. U Rwanda rwashimangiye ko rudateze gutezuka ku ntego rwihaye yo kurinda abaturage barwo no gukomeza kubungabunga umutekano w'igihugu. Ambasaderi wa Canada yahamagajwe nyuma y'amasaha make guverinoma y'u Rwanda itangaje ko uruhande Canada yafashe ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa ruteye isoni, kandi ko kwegeka ubugizi bwa nabi ku Rwanda butihanganirwa, ibigaragaza igihugu gikomeye gifite ubumwe ndetse no gukomera bwacyo kwihesha agaciro. Abarimo Rwamucyo Ernest uhagarariye inyungu z'u Rwanda mu muryango w'abibumbye yagaragaje ko imyitwarire ya Canada ishobora kuba ifitanye isano n'inyungu iki gihugu gifite ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane izijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni byinshi nakubwira ko byinshi byavuzwe ko ari uburyo bwo gushaka gusingiza ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bakomeze kubona uburyo bwo gucukura amabuye y'agaciro. Nababwira ko Minisitiri wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ari Toronto ku butaka bwa Canada, Kizito Paka Bomba, uyu munsi araza kugeza ijambo ndetse ko nama igamije kurengera inyungu nyinshi Canada ifite mu mabuye y'agaciro ku butaka bwa Congo Kinshasa. Reka mbabwira ko guverinoma y'u Rwanda isobanura ko ibihano bidashobora gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo guverinoma y'u Rwanda ikagaragaza ko imyanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika ariyo yabonekamo ibisubizo. Muri iyi myanzuro harimo gusaba impande zishyamiraniye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhagarika imirwano n'ubushotoranyi ndetse ko haba imishyikirano hagati ya leta ya Kongo n'imitwe irimo M23. Reka mbashimire, reka mbabwire ko mbakunda kandi mbabwire ngo asantene sana.